برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان شریف نہ لاکپدہ گناہگار بندہ اینا میامگی مفمدہ غمخئی لیتنا ننگائبہ فوندوکچبگا لویننا ادوم خواہیگی مانگدہ رمضان شریف کی احکام امسنگ فضائلگا مری لینبا یامنا تیلبا وفم خردنگ تھمجری مدودی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیرمی کناگمن رمضان کی روزہ ہیلبا امسنگ اہنگ دا عبادت توربدی مہا کی ہوکربا گناہ پنما کوکپیگنی اتوپا متانگ امدا اللہ کی رسول نے حبیرمی تھاسیگی اہان بگی نمت ترانیدا تھوزال توبی متھنگی ترانیدا گناہ کوکپی امسنگ اروئی بگی ترانیدا دوزکی میدگی کنبی مرم مسنا مسلمان خودی مگنا رحمت برکت نہ تھلبا تھاسیگی مکوب ام فوبا لیمنا مانگھن دنبا ہونفم تھوئی تھاسیگی اہینبا عبادت سنگی منungدگی نونگتھلدا روزہ ہینبا اہنگدا تراویگی نماز سولبا روزہ دار سنگبو افطار توہنبا اروئی بگی نمت ترانیدا اعتکاف فمبا اسینا چنگبنی تراویگی نماز رکعت کنی مسجدہ صحابہ امسنگ امام سنگی موت امتا اویدنا لاکھبگا لویننا تھبک اوینا حرمین شریفین احمدی مسجد حرام امسنگ مسجد نبوی یاونا عالم پنمکتا رکعت کن سوندنا لاگنی ادبو صحیح لسنگ مگا چامری ہیلبا اسلامی اتحاس کی اون تینبدا حرمین شریفین کی ورکنگ کمیٹی کی پریسیڈنٹ امام ڈاکٹر عبدالرحمن سدیسینا حوجی پورے عالم دا سندورکنیبا کورونا وائرس کی لائنا اسیگا مری لیننا کمسیگی رمضان تھا اسیگی اوینا تراویگی نماز رکعت ترا خکتمک سولگنی امسنگ اعتکاف فمبا یاروئی ہائنا لوتھوکھیبا اسی عالم پمبگی مسلمان سنگی دمک امسنگ مرو اوینا سعودی عربیہ کی ننگتھو امسنگ مہا کی سرکار کی لائبک تھیبنی مرم اسینا مسلمان سنگنا امام عبدالرحمن کی یمفم یاودبا وفم اسیدہ عمل توبیگنو موسا گمنا تراویگی رکعت کن ادمک سونبیو امسنگ اعتکاف سو توبیو ادوگا خدونگ تھیربا لائنا اسیدگی ngakthoknaba پامبئی خودنگمک مپونگ فانا سیجنبیو مسجد سنگدا تنگائی فدبا می خرا کھکنا نماز ادا توبیرگا اتوپا سنگنا عیسائی یوم سنگدا تراویگی امسنگ اتوپا متمگی نماز سنگ پانگتھوک پیو اللہ تعالیٰ نا ایکوئی خودنگ مکپو موسادگی ہندوک تھویدوکنا اللہ مپو مہا کی عبادت امسنگ افبا تھبک سنگ توبنگ امبگی پانگل پیبیبا اویسنو لویننا پیٹھیبی مسا پنمک کی میام بو اللہ مپو مہا کی مائکیدگی لاکلیبا اچوبا عذاب اسیدگی کنبیبا اویسنو میام خوائی کھبکنا عیسائی اچکپا متمدا دعا توبیبا متمدا سیگمبا لائنا اسیدگی میام خوائی کنبینبا اور لائنا اسینا ناربا اچلناو اچے چل خودنگ مکپو کوکپینبگی دمکتسو دعا توبینبا لویننا دین کی اویبا مرو اویبا تھبک سنگ بن اویگریبا خانہ کعبہ کی طواف عمرہ مسجد سنگدا جماعت کی نماز امدی دین کی تھبک کیا بن اویگریبا سیبو اللہ مپو مہاگنا اتوب متم دھانگدوک پینبا اور میام خوائی کی پنسیدہ مہوسا گمنا تنگدو لیتابا امسو ننگائی یائفبا حیبدو پیبی نبگی دمکتسو خاص وینا دعا توبی نبا درخواست توجری
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.